Nā hei tā te roia a teina pora me whakatū rōpū hei āta whakatewhatewha i ngā take, pērā i te take e pāna kia pora, kia korea i tērā momo hapa e mahuta ke anō. Whā tekau mā rua tau a pora i nāia nei, engari e rua tekau mā rima tau ki muri nei, ka mauheretia ia mo te pāwhera me te kōhuru, a hakoa e hara i āia taua mahi mō rikarika. Nō te rā ina nahi, ka puta te kōrero i te minita hō i ngā take ture i a Andrew Little, kei te hoatu i te kotahi miliona tāra anō kia pora, kia rite ai tana utu paremata ki te pikinga o te uara o te tāra i ngā tau rua tekau mā rima nei. Kei te pirangi te kāwanatanga hō ki te whakatū kōmihana motuhake, hei roto i ngā tau e rua e tū mai nei, hei āta whakatewhatewha mēnara i he te mauheretanga o e tahi atu. Hei tā te roia a pora mēna i te tū he rōpū pērā i ngā wā omua, kua puta noa mai a pora i te whare here here. There's no doubt in our minds that a commission such as this would have looked at this much earlier and come to the result much earlier. It's just over 8 years since Tim and I began the quest for justice for Teina, and yesterday was marked the end of the road. But a criminal cases review commission, once a case would be admitted to it, I imagine to be pretty prompt. Ka whai a teina pora i te toru irakati rima utu paremata i nāia nei. Mo te rua tekau tau ōna he noho hara kore ana i roto i te whare here here.